Trenutno je 2. studenoga, 23:40. I sad čekamo glupu zato kad je Debijel otišao na mami i tate jest. I mi sad svjetlo i mi sad stojimo na glas jebote se aktivira da izabri. Kratki update. Sad smo zvali Luku. Znate gdje je? Rekao je, evo sad krećem. Ako Luka ne dođe za 15 minuta, stavljamo mu adresu u vlog. Znači, Luka je došao taman u 15 minuta, jebom. Znači, 08. Kad smo rekli da će doći? 07. Znači, kasni frajer. Snima adresu. Ok. Zašto kasniš? Ne kasnim, vi ste došli samo rano. Kaj nije to Ana, to Nika. Sam razočaran. Da, ali Ana, ti kužiš... Čak nije ni bilo skripta. Evo je ispalo jebana, nismo uopće fake. Kako si rekao? Šta si ti sad? Parenica. 12, nemam stemina. Sto kuna na pauzu. A ko šta su pizzerije? Pizzerija. Walking Walk. Debelo. Walking Walk. Rok te jebi. Hrvatski youtuberi. Ako se ikad vidite kako mi zarađujemo, this is how. Znači, došli smo u Submarine i ova mala glupača. Da. Pa nema tako konobarice. Nam je naručila najljuće burgere. Nika, zakaj si to napravila? Ti ne znaš fake pljuvat. Ne znam fake, ali znam za pravo švidje. Nije ljubav. Znao sam da je sjebala, uzela je krivi burger. Fake. Šta ima? Kak si išao kak je bilo? Zove vatrogasce, ali. Ne, znači primda, ne stane mi jedna noga. Duo backflip. Bilo bi fora da onak nastav stane. 5 hours later. A few inches later. Vidimo se. Ajmo. Zar si ljut? Zato kako jebote 28 kuna kaj sam tu bio sat i fucking pol. Kaj ste vi retardirani? A budeš ti? Pa ne mogu ući jer... Dobro, ajde. Kako sam se stivao, stari ovdje. Znaš kako peče, jebote.